Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Noonu Atoll Council ke atarwana dhauruge karana Bahdhaluvumuge member nama abadanna Bahdhaluvumuge Haaziree galwan dannawalan member elhumaa tabal yoga pradhan elhumaa Mihaathanah Council price ada landu ada editu ada baru ada temple council ada maafar maarendu wali udafai manadu koddu council ada maru betul ada no not correct although salam although council the rise at your Padanati Mabudu council the rise our the Bahdhaluvumuge Bahdhaluvumuge agenda Faas kurum peneto prathamavan non agenda vinoti keppante eke ya sekayum ya sabis ekulavaafaiva atoll Tharahgee brand uge briefing and 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 Noonu Atoll Tharahgee plan inshallah Faas 𝑗𝒡𝒔 council the rise around with Faas relative 𝑗𝒡𝒔 council the rise around agenda item they cast to ekam from them to our agenda always adhi ni gatu development ko inda badal ke stay Tharahgee plan inshallah ituram Noonu Atoll Council idhaaraage government the Faas Tharahgee kurevifaiva adhi from avani ni ashavis August yoga the onigal valgun idhaaraage stars evanigal Faas kolle muni government Tharahgee land ke Masaiyakathuge Updates ko bala alhumaa Masaiyakathuge Updates agenda ekota adal bolla Faas kurum morona pene ehun council member agenda agere idhaaraage furusathu albarashu agenda itu badal awal mein musala begbata awal dinne badala ikum turbadal ken kiya awal agenda boni Votah Faas kurumah Votah mahan idhaaraage kaisana aanmu sabiswanara Noonu Atoll Tharahgee plan tuge briefing and council of elhumaa Noonu Atoll Tharahgee plan Noonu Atoll council idhaaraage onigan Faas kurumah Votah mati development agenda Faas kurumah penadaga Votah vote deruge protocol Votah kavudana komme webs namidalaim vote bavate idhaaraage 𝑁.atholl council guys algon taayid kurawagdanna Mihaathanah council guys algon taayid landu council guys algon taayid
Votah Council rights. Votah Council rights. Manadu Council rights. On tide. Neridu Council rights. Ekulavaafaiva Council rights. tide. Atoll Council rights. On tide. Kurevifaiva Council rights. Kurevifaiva Council rights. Tide. Malendu Council rights. On tide. This paper again, I'm not one to whatever. Lorry Council. Tide. Vadanti Votah for me agenda Faas. Agenda different Noonu Atoll Council elhumaa, adhi Noonu Atoll Council idhaaraage kurumah, Masaiyakathuge Updates. Elhuun Noonu Atoll Tharahgee Mihaathanah Masaiyakathuge Updates ehun plan Votah adhi Noonu Atoll Council idhaaraage adhi Barabara shukriya 𝑗𝒁𝒐𝒻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 Tharahgee plan hulaasaa Coach कहता. 𝑗𝒁𝒐𝒻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 plan hulaasaa council idhaaraage Algondu Tharahgee plane miwagutu ato gonenge to fenne isa baby fakaitin kola me to phone wala wani to plan ada den itura ech dannawala miwagutu me dumate ek Tharahgee plane nenge to em tankol ondaku ve Rangalange to housing ada Miladu Council Shukriya rice. Ada algon men miladu keden kurevifaiva Tharahgee plan draft algon men miharu mewani nime paden adi monitoring elhumaa ekwadi rayitunna na husha neele mini nawas draft nimmale fengero algon men boda focus mikurani kurevifaiva miharu egawadaga nawan padan mikoluge football dandues miharu evani tenda kurevifaiva den football danduge development Masaiyakathuge PSIP ga sarkar project ta terege hemegen swara project ta ke badde ege itura algonda me boda bandar project ta goligen mianna landscape inna kuren onna algonda men Atoll Council gas project ta kam me bala fast ferry nizam awara algonda men ferry terminal system gan kurevi den council lang amdani dividan gotaka beno kurevena bin takin algonda men ekatala vyapari amille vyapari boda kuda iktisode micro economy rangol stable run kurave kahala gotaka focus kuraveda kurumah passaharam me plan kurani den
maaboda ka housing naka algondu men rashuge bimuge jaga nunna gotakun adi algondu men council la kan lokane maaboda ka housing ni dakak devena kahala bime namas long term housing need a row house noni flat system ka was beno kore vidana pada de tim bing algondu men paro en use plan gawane eka shala jafa den algondu men Atoll council ges housing ge tereng ekama gule plan nai IC kam gawana me giteren hama locate ko kemas kure gende vidana anen long term lease sakang algondu men hunnana den boda algondu menge ihtisosa ada me edovi magu adan edovi finnana algondu menge gemendu me kaalo gemendu narolonu etan den kuyedde gen bayaka kuyeddi gen anen hen council la sail de kahale gotaka plan me kurani den me plan tan adi final waani algondu me rajituna hissa ko parayitunge feedback ay ko adi revise kolla lewunima shukriya rais Shukriya Madin. Landu Council guys. Shukriya rais. Algon members me Tharahgee ke plan me rais ekulavaafaiva me wani hama ina dairata ka kuriyarun libena gotaka balage den algon me passaru ka dhauruge kuriyan otuma sekuga ves dem ama meladunona landoga PSP project take bole me 22 වන හරුව den e project nolari ama rashuge bintakun nafali be rajitane me council amdani turu kurumah gina vismantaken ebori me Tharahgee plan ge ekulavaafaiva ekotun dar bintaka adi kuli bintaku gotuga bintaka neli adi hama miladu එක එක්ගොතන් අලගොන්න මිදයි බන්දරුගේ ප්‍රොජෙක්ට් වර බාරස්පිට කොරියා adi bandaru elhumaa bandaruge sama ආම්දනේ ලිබේන කින වසීලත් එක ආයම් කර බින්තක නeli ෆයිබවේ then megota tourism ව්‍යාපාරිය විස් බින් කණ්ඩායමේ හම ලෙනි just play no me hoti den e algonus ka bu කරනේ හම බින්තකුගා මිපදා බින්ත මෙගොත බේනකො ගෙනුනේ යාද කොරියා මෙයොත්තනෝගල් council තන් හින්ගම් පරන් උඳගුවානේ හැම එකනේ ඉදාරි හින්ගමුගේ ආරදු මා සරකාරුන් දෙ හින්දික ආනි බින්ත මෙගොත බේන කුරුමන් අලගොන්න ප්ලේන කුරේ මෙවනේ දැන් ආසවගේ කමේ වයි පාකොල්ලා කරන්නේ දින් දැන් හැම algon menas moti hama bimuge mustandikan hama ekani me hoti den ituru wasilatan ne bimuge mustandikan libena gotaka algon men poda plan kore me hoti shukriya rais Shukriya Landu Council guys. Dana Manadu Council Saudi. Shukriya rais. Aruna sama jumla gote kede dhanawad goti development plan financial plan de app ka land use plan imma Mihaathanah Atoll Council shay card me wad fono wada avden bodang hama Horiha daira kumvesteng lamurezi gano da shon council me hori bharataka mi bharatoge beenonge me pure mugoto hipon kanna ngi boda galme iskande bi boda ma sarukara horiha ka me bala samara boda almenge level ga amdane ituko almenge amilla Masaiyakathuge project ta hinga ekankam diskurun waraboda iskande hunande den maganu gotigga daira ta kabadar boda alwada paha kurun anam boda hunnani gina jamiyata kenone gina muassasata kama gurumuri gina farata gilapaya irshadaka ebefulunge yataka egota kuriya dio mane program tarawa kuriya gendio ekada gotuka maganu goti kalme honane mashwara ge matin boda kanka gendio de giturun lenjus planu hama anna hara mi goti du kurun de giturun boda goti du kurumah bazar wana bimuge Mihaathanah bazar modi bim kagada hama anhe munya huswepa elme boda kalme vistu miri tawara like housing unit taka boda visto eme me anna har kuriyam passara badar me anna har devengi go du ko padengal me boda focus pe pore tawara gewala bun boda den ege ituru ham hasaguti green zone green area ta mi horiha kamaka bindu kolla muli wage gasta neti gaane khadaguti pura boda hama has ko unna hama de ane development plan me sura boda ham has ko pa ko pore fehi kurun bodang hama green area taka ekha zone ta bis living jumla got ekha gotaka alme boda ekulavaada fonnani iya ta ei de magado gotika danna shukriya rais Shukriya no Lori Council.
Government Rohi Councils Mihar Vani Mi Tharahgee Plan Ikasha Alhaa the land use plan of this review Ganis America a plan Atoll Council America foreign power. Taming me Tharahgee plan Gahama Hender Paha Kurigota Mirasha Lana Mori at Mihar Mianaru budget Kurefuri PSIP project Academy Harvest Mirashuga Inkamunda PSIP project Egiteriga Penana Damate mi project Avascom Gendima West mi plan to be Himinifawan Masayakiga Anna her budget guy Himinifamia follow get Masaykata Begotumis Masak follow we have our Masaka fashion plan Himenigan Gosavan Amayakuka mi Sinai Sarahad mi pasar terega Sinai Sarahatu bintake do kurumah Amayakuka Bandar Sarahadun Viafaria bintake do kurun adhi menigen goswana egiturun theory konfata by viafarita ka by binta kurig plan na review ko ehentan tan badal kore adhi tourism zone waki sarahad kandala beach front beach side uga land use plan kandala mi kande fumi harwa midane kante ki land use plan samme gira itunge Hiyaal mashwara huduma Bahdhaluvun adhi Tharahgee plan wes mosa sataka adhi mosa tadu verinna waki group tage Bahdhaluvun take rashuge bay commercial operator wes baby efarato Hiyaal mashwara ku mi Tharahgee plan ekulege goswani hamayakuga land use plan geno badaltas e badaltakuga raituna gefaratun libono Hiyaal takaeku badalta gene sadi efahu raituna hissa midene de plan hissa kurevifaiva miharwani demba land use plan ge turum bada fa kure turu kame armege rashuga safin Sheikh Gaim Kura Sarahadduga Safi mi mudu kuliwara waki sarahadde himenifawana adamayakuga mi social housing nasha adhi social housing na gedoro waki sarahadde mihar kanefana di kuri kahuri bay binta midani yugata badal kurumah mi islah kuri land use plan gawan dengege tu Tharahgee ke plan ka hama makan ko gotek ka hama mi hunni mine dairata ka asasta siyasat hemegen dane terega council de asasi hidmat takara ve hidmat for ko dino ijtima gotun dula he mujtama bina kurma aba vette gam kurma kanuni hukuma temetto ege tun femwarango tawlima unaru ge daira mese ke activities ta hemeni fawana sikatuge daira sikaturango dula he diriunu mege tereme sikhi kankama gulun hori tafatu activity take himenige goswana mi Tharahgee plan ga iktisad kurevma wazifa itru kurma sagafata tarika rakateru kurun ade vilun very mujtama kasawar kurma amintige hama hingun harudana kurma idari kankam bele hetmedenne ida council idara gavesuri hingum harudana kuno kuran dan kanta taka infrastructure genna badata ka Tharahgee mi Tharahgee plan ga himenige goswana mayakuga midenne kanka kurema kurma adande mi le financial planners sama mi denne huri hasiasat policy ta kai kota ekasele ngol goswa e de ma kan gotte kata kuri shukriya very much Malindu concept ಅದು ಮಾಡಂದು Tharahgee plan punya pasahara lagi tam Hiyaal Hushaelhumah ko ekulavaafaiva ni nawa sana dua N.atholl Council study हम याक financial plan reswani Tharahgee plan aiko N.atholl Council study deng hen ko paha puri algun sunnani hama rashuge आमदनी दिले बचते plan ko kalau pernah himan apa sih in tapui dhinun adhi silve kaim kurumah kada kanka sunnani plan ka pa
ma churu kambe almusme pa pande akan kuri plan da pa pande ituraka ananne ichi pa palla kasane agona bis masakki kuri data plan ma plan kono pale ne idhaaraage kuri masakkawan mati kondi made sukriya शुक्रिया मोहम्मद अडुपुर को मुसाफ करेंगे मुसाफ को ISS तीदालन के विवाह का अवलंबन adhi propagate masala konda dengan undana Noonu Atoll Council square rice adokuba nangal alida nangal video mi alun kure gendani to rice mi maganu gotegga mindi alun men by come bayagga den hol magan point ta alun rice mi dannawa et badan bagut digonya rice vidalu era kul kolla iget mi em fotam ga ke kasi mi sihatuge kantawga alun men mi waraboda mi am sihata mi kulivara mi munifui filoma ebbayge gotuga mi genda gotan kesihi dulahew komattaka kurve masikkatek gota waraboda kuliwarga kankama ke mi chep alolmege furutama masikkatek mi Tharahgee plan ge ebbayake mi sihi nizam hardana kurun adi hasako aanmu sihatuge kankan mi hardana kurun ege terege balivegen mi farwa hoda paratakabura boda mi farwaya diumuge kurin rakkaterkamge eki mi kankan kuriya gendewe so ege terege mi himmenni mi sihi land use plan ginnana sihi markaz miharu inna sarahad mi relocate kuranga mi handirule sarahadda akkolun bandar macca waguta waraboda innani bandaruge harakata hinga ayruga waro ege aduga duma mi sauta katta mi huna hinga binga pasehen deve hisabaka badal kurun demi ege turum mi waraje sihi mage nizame gayam kurun public health unit mi hospital baya working hinge gotaka intizam tahmajesu den rashuge irumati adhi holangu fara sarahadu garabasha mi hinga mi ona maga kifekan itul ko mi duma sha hinga kasratu ge beenuma mi beenum korwe mage gota hamajesu den bandarmati ge ape hijaga itul kurun waraboda mi denwe waraboda muli rashuge aamu sihat ge terein sihi nizam hardana kame genwe to masek kore funna den dive beswele kamuge bawatta beenum korana mi fappela veya adhi beswele kam kuriyaru mataka mi center ge basila ta mat papa sol mi club house ki commercial beenum taka ege tiriba beenum korwe imarate gota mi amejisu de magumati ge sihata hasamal kame itura mi plan ga difawan den mi gotige dorga ga alwan ge mi rashuga mi wagutu kuriga oi e dehas solwana har ekulavaafaiva land use plan ga gotu miha den baki deven onnani ashara goti miharus mi gochan edi bohiyawa hikamakan edi tiris affarate maduwegen tibenakam alonna gabul koreve adi almen miharu hedi for hisab takun dakkawtuga addiha ashakawure gina faratta ku miharus diriuleni ebe flunge member fange gotigno naila emihge gegge ekkoti tereg midennevi hama mihunna kaveni koggen aila ta fashafa huri faratta bohiyawa hikama be gotun alon men irakwe Tharahgee menna Tharahgee hassa mi reporting alon council hushalan gastu kogge miharege draft council na share korum endani ei mi wetwe dia vihi aharterega bohiyawa hikan yagin koddinu mattaka hengi furi harakataka egen nukume furi natija tawge macca balage magandu mi masik mi den report ga ifaha ko fanege tere alon menna mi nutlen ga himeni fawane mi korafarige mi bohiyawa hikan kashawar kurumattaka mi korafari shop house unit taka adi mi emme idhaaraage apartments libene goi tuge tereng kuriyan oi bihiyahara mi bohiyawa hikan kashawar kore vidanakam den ungenumuge mi tawlima ungenumuge kantagu terege skoola
council guligin ebbasumege dashum institute එක ගායම් කරවි school ge jaaga ge terege hori mi insani adi imrani wasilata beenun koggen bodati mi honge tawlima tamrinu ge masikkatta hingu adi mi kodafari ufaddage mi meka space vocational tamrina apprentice program tak hingani jaaga design institute kal masikkatta hingani jaaga tanawas kurun mi plan ge terega imeni fawan adi kodafari anhenunna tamrin hodumattaka mi institute tek gota mi Arakate hinguma mi library public library services fettun adi miskit guruwan kulaha mi miskit library hingum plan ge himeni fawan den datur fatura muasat ittisol ge bain mi me awah awal men gaem koram parang awah beenumbe kudavariya manadua mi maafara ulade bene mi green node gaem korevi mudala passenger mi pasiyakama ko mi badal koreben gottake namajessun ekama gule tu maafaru council raisas alunna mashwarata ke korefawani ya plan final wegen anneru ekko alunna e arrangements tak den mi kodafare bana maha hs kirumge intizam namajessuma kodafare business incubator ya training institute medwali ko yafaria mi masekkata mi hon tamrin kurumge masekkata ke hingene kama alunga buku nimiti mi den mi timaweta municipal mi hidmettawge daayira tereng mi kodafari local authority konfuni mi haralme mi register kuram hushala adhi mi ege marhala tak kuriyadani wana adhi registering webbe ege ege te mi fena mi nardamage hidume mi har mi enna har tere hisaban men kama den storm water grade mi gaem ko bofenu ge rakkaterekan yagin kurumah reservoirs take rashuge de tharahgee gawaru gaem korevi aanmu ko rasha mi vajehe sara mi got deneganavi ege teren rashtere fini kurumah adi mi bo fenu ge rakkatereka mattaka reservoirs beenun korven gottake adi school ge kodinna haasako school mi bahuge mati battery bagi fadechekun e mi mihiwagut school doshak kodin bala gos as bunge sawun angembe furunnak ehnin iktisodi masikkato harakaterumman elfon huras mi natalum plan ge terege himeni fuan adi muraka faru mi aro kodiruma herifa belhetunge ma mi deha 26 wanahara hisaba renewable energy alme hijra kurum ge masikkatta mi plan ge terege mi denne wala un maganu gotek gahuri mi bahagata geta shukriya rais shukriya kulafari council Noonu Atoll Council now Dabbe. good evening Shukriya is honorable Miss Tharahgee plan wasike wara kurinsen fashaha and Miss the befaharage mati monitor na levi de kya gotaka midiye de Miss Samarayathuge Hiyaal Hushaelhumah fuda dhauruge hodige mase kurevifaiva ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮ ತರಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಒಡ ಬಟ್ಟಂ ಕೊಫ ಮೇನಿ ಸರ್ಕಾರಗ ಸಿಯಾಸತಕ ಅದಿ ಆಳೊಮ್ಮೆ ಕೆಂಪೇನುಗ ದಕ್ಕಾ ಪುರ ಸಿಯಾಸತಕ ಅದಿ ರೈಸ್ ಗೆ ವೌತಕ ಗುಳುವಾಲ ಹೊರಗೋಡ ಎ ಮಿಶ್ರಾಬ್ ಜೆ ಕಾ ಗೊತಕ ಅದಿ ಅತೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗಳಂಗಿ ಮಿಶ್ರಾಬ್ ಹಿಫಂ ದಿಮಾಗ ಫುರಿ ದಿಮಾದ ದೇವೆ ಕಾ ಗೊತಕ ಕಂದತ ಬಟ್ಟಂ ಕೊರವೆ ಗೊತೆ ಬಿಸ್ನಾಗೆ ಆಳೊಮ್ಮೆ ತರಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಸಾರ ರಾವಾನೆ ಫುಡಿ දැන් අසාසී හිදමෙත්තක රව්වේ හිදම ෆෝර් කොද්දිනුංග අනුනේ ඉදාරි බයි මසෙක්කෙත්තක බදලතක ගෙනම ගොතුන් මේ පස්සහර නිමිගෙන්දාර වරුන්ගෙ උරිහා හිදමතේ හි ඔන්ලයින් කරවි විහාස් පොඩක ඔන්ලයින් කොංග හිදමෙත්ත දිබේන නිමාදක මිශ්‍රාබ් ජහා පවාන දැන් කරන්ට් අදි මේ අරුන්ගෙ මේ බෞද්ධ උතර සෝලා याद करने हकता सोला ग्रेट मधुर को देवे का गतक एगतम मी प्लेयर के कुदवादे सोवानी दे मगुत हेदु कंत तक मी विफद कंत तक आउ मी विश्वनि मा सरकार में फो औदाय कुत रह मगुत हेदिगे दियुमु ए बिहार में दिमा मस्त हल्वे दानकम
දැන් බන්දරා ෆාදම් පද නන්දනා මේක තෝරන මෂවරා කරේ හොදුන් තකුන් නඩුම ගෙලා tourism හොවාදේ දාරු මේ rashuge de sarahad de araafavane jeti ituru kuranga vitehekam fennaati kuriyame fassahar terega argun me Tharahgee plane ga rashuge de sarahad de erevo jetis de jeti urudu kolgati kendi kolga heduma e plane e kudwale fwan de mago hedum fada municipal helmet tak argun me municipal horiya helmet take budget armenge local authority kumfunya hawal kurege Masaiyakathuge e kumfuni kura Masaiyakathuge gotu kaneluma Tharahgee plane e kudwale de itime gotu durhayo sikate tayituna for ko dinu mattaka andatake am Tharahgee plane ga benefwane egatun sihi hidmete sihi markas menar budget ga hospital ka badal government ka budget kore paati ummeedu ekum algon menge duwasri be funa kudakudinge hidmet mi dulehe komattaka algon council level ga tafaat kanatake reifwan sihi daira magena kanatake himada fund kalwes egotu algon umur duwasri be funa kudakuding bos ebbe olala adi waguta hedu komattaka komme avashekga muskulinna kudakuding ge hassa mazane mi fasahar duterega Tharahgee kurve Votah algun plane gawani adi tantaruga mi komme avashekga skurige miski hor sarahad kangwa de miskita ki aam library gotuga naitu library gotuga Tharahgee kurumah miski gawani de ama vette gaay kurmattaka algun mihar smi kurum da Masaiyakathuge police station ek Masaiyakathuge iradu kula mihar tere police station mas nimi police station room de rashuge beshi ga midima kusuge beshi angole kutta madwana ko labu kurane nawes kukura mihun ifahajar kurumuge iturang algon council lewaluga rayitum kuttaka ki ko bakama adi kuttakun dibe adattaka mifada kantu kanuni gotu ebe from ahumeri kurumasha kum madkurevela gote podumattaka eki duwassar workshop taka training bawa school gudige tharahgee hinguma reifwan tawdimi nizam rangal kurmattaka algon council waude gotu gwane training institute gaim kurma ei algon me council ge muwazzafuna adi rashuge muwazzafuna adi rashuge duwasi be funu eki daira takun ituram malumat hoda tamrin kurmattaka hada training institute gotuba algon council waude ge verifyane egotu algon training institute es passar dosterega daim kurmattaka plane go conduct sawan de iturun algon ge miyanna haruge budget ge dunia college ge masekke peshagat budget kore faati obidu ekko algon me dunia college ge muhimu kama adi rayitun ekama institute ge ben kurmattaka awak daira takun me malumat di kankama rayitun adi hasako school imma zuwan apluver kurmattaka life skill program taka ekad program ta algon me council ge ehiteri kama ekku jamiyata gulige kurege dago plane ge wale elhumaage haal turangal kurmattaka algon me bay rayitunge gedoru Tharahgee tibe me algon council awduwan social housing algon me time potter kama e plane of algon me plane ga gottake kanali fawan adi bohyawa hikama algon me kama council me gautam tere himenu gotta bohyawa hikamattaka hodun jehe ehiterikam hodun muttaka plane ga gottake kanali fawan iktisod kuriyaruma kiyalunge maaganu mi plane ga maksad kamwan idihas vaisana harum pushing algon council amdani irad kureviya harak pertama harum pushing pertama har 1.5 million amaikani tourism sector bedde wara algon plane ga ekanka ekulavaafaiva fund egotu mi kudi sarahadda adi beach sarahadda guest house yafare hulaasaa adi council ge ehiterikama ekko me vyafariya zuwan vetumattaka investment take heduma algon plane go conduct sawan egotu miyannar ge budget ge 2 million rupiah algon me kama haradu kurma conduct sawan mikankama fundraise kurmattaka min mikuma min dingudata kuya dinun e siyasate ge conduct
සගාවත තරික රක්කාතර කුරුමකී මියෝගතන් ආවරණ වෙන මුහිම කමකමක පාහ කුරේ ආවරණ මේ විපහාරුගේ මේ නාර කුරුම දමසිකතු තෙරේ කුරීගේ බයි ගබරුස්ථාන තල නොලා සාෆ් කුරුම තෙරේගේ දාගර ආසාරි තන්තන් ෆෙඩි එතන්තන කි හිමායි කුරේ පසරාත කම කණ්ඩාලා එතන්තන් රක්කාතර ක මීහුන ziyaret කරවෙන ගොතක එතන්තන් තරගී කුරුම ප්ලේන් කණ්ඩායම් සවාන දැන් විලම්බරි මුල්තමයි කෂවර කුරුමට අරවණු මේ ප්ලේන් කණ්ඩායම් ෆකදත කි රක්ගිරුමක මස්සලය අන්නේ හොදු මට්ටක වරබොඩ් ප්‍රොජෙක්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් එයිඩ් ෆන්ඩ් එක එකම හොදා අරවණු රසුක මේ ගිරුමක මස්ස හදු කුරුමට කම්සේ දෝනක මසේ කුරුමා adhi මිහාරස් මුලිසරහත් දක්ු මේ මරුණු ද ගස්තක ඒ ගස්තක ඒ මරුවා සෝබ දෙනගණ ඒ ගස්තක තක ඉතුරු වෙත්තක හදා අරවණු කුරුම කම්සේ කුරුම හර මසකෙත් ko plena ekota mase kurun e awuna kanda den direta ketiga nastu rakkateri kurun mise awun me mi rashte muruga awun kuredana kamekoma pennati awun pudi saraha toge mule uni chissa gona kuruma de chi ifun mana ko ekam mangala monitor kurun take awun hetnu pleno kanda edifuna den awun nama kurime swahade ko mi pest control madiri adhi mi kaal wagal so dima masse tan hadu kurmatta kas nama pleno अंदर नहीं फवान दारों में जिन्स का हम जिन्स का हम कम इस हम ये सियासत के लिए कंडाला सियासत तंफीज करने का प्लान और कंडाला फक तो पुलिवर को माह हाउ के जिन्स के जुआना आदि मुर्दोसी फरात तक करवे अरद तो हुए सम जिन्स से समाहवान को तो तंकम बैरियर सूते कंडाला ये कंद तो वाणी प्लान के को दारों हिंगू हरदना कुरुमट्टक idhaaraage तुम awun men genna jebe badawta policy taka hada miyan harum fashigin awun council idhaaraage monitoring system badawko awun muwazzafun ki kina wagutu Masaiyakathuge hidmet dinamuga hedu kora muwazzafun hidmattaka awun muwazzafun de bonus sa efada antata ka budget ga Faas jehi ekam tanfiz karon shen kota awun plan wan kandal rashuge tafas sabaki aanmu nabodes penna unnana Votah hedumata rashuge hisab to digital screen batta awun council for ko demu malumat terega abadiya adhi for the records the benefit ko plan wan kandal shukriya rauf ad nimani shukriya warapora tafsir ko tilgala dendi on the Gandavadana Votah Council guys. Mohammed Musa. Votah Council guys. Assalamualaikum. Ada algoritma sama ehun ke pada Tharahgee plena, dhinun plena, adhi financial Mihaathanah wan leif. Dhinun se algoritma mezmat ek vivekta kunne e fedna ka e algoritma ka eha tafsir konne yan nu deven dehen namas purukon namas kiya dena egeta e algoritma dhinun keta algoritma dhinun plena ka mehara onna me tourism zone sama Tharahgee korna kandala zone sonnan hama wakke ingen nihar me fasahara dukuran bidda sonnan de wata me Tharahgee plan ka sonnan hama hodiya kamis kanda elifa de algon kuri den nefa de ka algon mez matig me wakte netima eha tafsir ko kya de netima egeta okay bega data the master the algon adi engel ta data adi aanmu alatto ayete aanmu shukriya Votah Council guys. Adhi financial plan now one for then councilor algon huwa ko so there was some algon ki daira to the
adhi rayitunge Bahdhaluvun tabus bawa men apnge Hiyaal Hushaelhumah me udhakan school then boda kurumah ekame ina rarafukam unna policy takidetode madu policy takame tafaat then boda milashaki industrial rashati industrial zone Tharahgee kurumah masakke yaru NTCC hawala kurevige ebe kurumge me masakke peshomak me har tayyaro then me 𝑗𝒎𝒻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒔 masakke pesnyaru peshomak mamati yaru ani me dhauruge adhi ebe from Bahdhaluvumuge Haaziree then meehun bina kurumah kudere kapoda algon focus koppawana technology ke dhauruge kurumah then tourism dhauruge bina kurumah hunaru very often mahwara koda focus kore then divumuddata binta kuyadiige council amdani ituru kurumah hama kora koda bar verification then algonge Gamanvazi Nizama agenda Navaria NDP ge Votah ekulavaafaiva gotu mati algonge policy ta kudawale ei jumla gotu gama power kollu Shukriya. Then After consideration. Mahal considers Mohammed Abdullah. Ade. Shukriya singeto. All members me council dhauruge media duas kolge terega rajitunna ekko fasarka baddalum baba adi online e baddalum me baba by muassasata ka ekko mes working mashara kurumah all menge strategic plan ekulavaafaiva adi land use plan mes final korevi fonwalamaga masikka korevi gindiye den rajitun faratun libonu mashwaraya all menna libonu hiyal taka ekkon all members me plan me rashuge strategic plan magada hataru bayaka bahalage plan koram me ai egotun ekkamakan alon menna me bima me technology adi me environment gulun hori daira by gotuga beligen plan levigen ayruga me bimuga bage perega gewalu dinuma tourism ma bin kanda elhumaa adives alon menna Tharahgee beenumwa eki beenun taka gulun hori binta kandelifa waane adi land use plan final elhumaa ekko algon menge binta du koreven fashan den hama eya ekkon me technology ge daira en algon men me website e taaraf kurumah epe develop kurumah adi algon menge technology board e algon menge eki kankamoga algon men nakko mase kurumah bebu ei waram muhim kamek gotuga dekin algon men plane gali ei fawan den environment area algon men badairuga detin plane en algon men eba gengulen ekamaki me rafehi kurumuge plane adi hama yakuga den algon men genguleni effar beenu koffa eldada plastic beenu kurumuge beenu kurum madu kurumuge plane den algon men anedaira ka nagamme uleni education health adi rehabilitation egutun rappotuga rehabilitate kurumuge program e komme aharakwes amaje usuleke dashun NDA guliken kuriyen diumuge asekke me har feshifa den health badar algon menge vistume genguleni N.atholl Council geves plan toge teria gulila mehe gota me specialist doctor rashuge waki hamaje usuleke dashun idmet devene intizam health center algon men program teria badage kuriyen dio education sector ge tereng algon men badadaru algon menge focus podam me genguleni asako skill based training programs ta kuriyen dio mattaka rashuge Tharahgee beenumwa waragina daira tan algon men hewanagene egottu refrigeration na air condition electric wiring ifada skill based programs ta komme aharakwes embe maduwege de program bahalan kuriyen deveto den viafari pandaru adi kuliwaruge daira badaruga dejinsan hama wagota kuliwaruge harakatta komme aharakwes amaje usulege dashun gendium adi viafari pandaru dibe hidumetta taaraf korevi
ala fashion huri vyaparitaka behegotum vyapar verennak masara korevi ituran alon menna ekamak korem huri kanta wara rangala plane ga alon menna miharo liyevifawa the municipal hidumatta badalairuga emme muhimmu kamek gotuga waste manage kurumuge asekken alon menna kurevifa adhi korawan revifa ves wara poda bitnifa plane ga liyevige mitani egotum alon menge ma house after ko bele hettoma plastic madu kurumah adhi ಸಾಪ್ತಾಹಿರು ವೆಟ್ಟೆ ರಟುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಏರಿಯಾ ಗವೆಸ್ ಏವ್ವು ಏಯಿ ಮೋದುವೆಸ್ ಬೀಜುವೆಸ್ ಅದಿ ರಟುತೆರೆವೆಸ್ ಹಿಮೆನಿಗೆ ಮಿಯಾಯಕುಗ ಅಳೊನ್ಮೆಂ ಕರೆಂಟು ಹಿದುಮೆ ದಿನಮುಗ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಿಯು ಲೇನ್ಗ ಜಹಾಗಿನ್ ಫಸ್ಸಾರು ತೆರೆಯ ಬಹಾಲಾಗಿನ್ ಎಮ್ಮೆ ಪುರತಮ ಅಳೊನ್ಮೆಂಗೆ ಪೆದಮುಗೆ ದಟುಗರಿ ಇಮಾರತ್ ಅದಿ ಎಪ್ಪಹುಗ ಅಳೊನ್ಮೆಂನ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಇಮಾರತ್ ಅದಿ ಎಪ್ಪಹುಗ ಗೆತ solar energy padlu kurumuge plane mege nguleni adihama yakuga alwan menge transport mechanism bes green transport mechanism mege teriye kendio alwan menge plane ga himanage nguleni magada gotegga alwan menge mi plane ga himeni fa mehiri alwan menge huriha mosasatake guligen alwan menge resource ta shayakoggen ebbaya panebbaya technically ehivegen molira tharahggee kurumuge wistumega engkam alon midu kurani alon men haslu kuran rajitunna ekkom ebbas mi veifa mi hora kanta alon menge fassaharu terega alon menge vishtuma ekgota kuriyette venekam barabada shukriya rais barabada shukriya mahal council rais ati adan tible in idhaaraage council rais ibefunge Tharahgee plan idhaaraage Atoll Council idhaaraage irani vidifa enna sawan miwagutu miladu nuni kurapari edutanu mire dibenakam ade from idhaaraage ya ekkom udiharash sadi Bahdhaluvumuge adan kamugage soludu adhi maguduge Tharahgee plans somgadia adhi salpa kama bedara idhaaraage plan ta kono masekna awon student dire bara gela dia plan ta kono awon men Noonu Atoll Tharahgee plan ke masekke vani tin mala ko puri university ko na sinodano Tharahgee asaaste ke awon tam pass kuri denge kaun mi Tharahgee asaaste macha lehen iba plan diuria on this one the party from na responsibility da isa denge kaun muriga responsibility taruge council member na committee member na adhi Atoll Council base member na ekkom 11 September go ituga benu workshop ka asani Tharahgee lena ashwara adhi mashwara pavu genawunu itu objection kama elhumaai ko anikas ratobistaka council taka di Tharahgee plan ane suniture gena peneto vani deko ega monitor elhumaa startu edhaaraage then committee ka bahala gita Tharahgee plan atar committee badalu clubhouse ka deri india then ye itura Tharahgee plan mashwara kumata kaawunna to fishing to pashan asa manadu monitoring elhumaa wegen to table meda every then media dosto government itura Tharahgee plan monitor gena masaka por activaron para que consisto comente asenu no yame no purisore me salvar me no voy a en no ya kama no botar rasmi ko government Tharahgee plan pass kurun mire ni usara plan ituru monitor ni tere no en nama salvar telefone ke gota adhi record taka midasa record taka salvar sakollan component working reform ekkamaka Noonu Atoll ge India no kuran dimaki
Anda para pavarataka. Benum Quran Votah master plan raitunge elhumaai raitunge eruvun master plan Faas kurun kamaka in a matter kamaka Tharahgee then itura master plan of the past years is past kurun scale 𝑁𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 �එහා මහවස් විහාර ගුලි කුදරති වසීලත්ත නමහට්ටා හිමායක්කෝ රයිතුන්න මස්සරිකම දඬුවරිකම අදි පතුරුවේකම්ගේ ආන්දනි ඕදෙන මරක පාන්තන්තම් පේනුපුර මුවාලුමා හිමායක්කෝ බෙදෙහෙට්ටුමුගේ කුච්චන් ප්ලේන් එකතුර මේකේ සිම්මනකමක උණීගතුගා ඉස්රාෆ් කරවේ Member Maluko, one staff for a packet Maluko, staff legenda Sama, alum, soul get there, Tumataka, West, like Puni managed Kurumah, Punavita, and my salon, staff managed Kurumah, Lane, me, Simon, Conket, make a Mihaathanah, Randall resort at the Villa resort, Soneva resort. Robinson resort management general manager Puni manage kurumuga resort taguge organic kurevifaiva kum Puni manage kurumuga away from the street akkaguta payment dhauruge model laka Masaiyakathuge Updates and menge me action plan itura di Turiang kurangnya Masaiyakathuge Inggris terjemah ko December maktere elhumaa na awon emaime Votah kurang awon members timeline yang January February Hushaelhumah awon muni masala Votah kana Hushaelhumah chakre na timana kamaka Hiyaal kurumah council 𝑻𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 pratham Masaiyakathuge council 𝑗 karanta kurave aradu kurumah rashuge කුලවාලා campus kurum pressure ekamattaka Hiyaal Hushaelhumah action plan pass yes ekamagule by 𝑁𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 then me renewable energy and on Hiyaal Hushaelhumah Tharahgee miwa Masaiyakathuge madam sadiki council idhaaraage current desnu raitunge athun nege current kureve kurumah renewable energy on saaf hakata N.atholl ekekeno raitunge ekekave siyalu kureve hakata current Bahdhaluvun intizam tere government asatera Votah Miga avarampu kuriyal me boy by card aanmu Islam Hiyaal Hushaelhumah papa chesinna meter inna adi eki renewable energy badal koragende ekakachi idhaaraage kurasnyavan idhaaraage kiyawarasta baniyai matu valadi from council taka private me vyaparataka ada adiya e-commerce enaka subsidize ko enaka dawlatuge budget to invest adi by dhauruge the asas enaka di sarkaru musni taragina projects income da ya council ka ban model dawa kore program of this development plan england namaves around me from the parkal the benum the council dia na model action plan nana salbaki adives enakaya ikum renewable energy sarkar lawa for action plan ga tariff item matunege fee kudawan duwari kudawan member council ta saaf enna avunwani me enna ko manatuge atas 7 kilowatt
solar me connecting the project to the consultancy meeting of area Maswa Manadu and that other bad April and one tariff would want to buy no Pura and Mota the Canada. Namely, our men now council to become a mother, we try for a pay for and handle. No need to have our election plan and South one come. Say me putting me bayan to me get Masaiyakathuge Updates council to verify investment to 20 high numbers employ me council to pay on personal at the government or in our me yoga action plan in complete Niki employ agreement to Havalo. Always me puni cara to puni nama wati engkau me emasek kerana ada singgah mana itu boleh puni konda muriah puni kuwe ina jamar nege wasta dina itu suriah kami wati engkau schedule life kaya betul kami berarti itu malam itu ini puni muriah puni ikuan asal mah ikuan asal mah besar kamu mana itu Pahung masses naga in number set of council takum Efrata Mihaathanah Wefovani schedule friend and elhumaa then kurevifaiva dhauruge uninaga kurevifaiva this government council that was want to come up with and Masaiyakathuge Updates unikam kamal kurun kurevifaiva Masaiyakathuge Updates come out and number is organic plus alhaa dhauruge N.atholl council minister Atoll Council Muria council that is what the Masaiyakathuge Atharvana community very aanmu very get 𝑁.atholl intervention in the area Atoll Council one was to come Tharahgee then election then very very Hiyaal Hushaelhumah soul elhumaa soul duvel Atoll Council kurumah adhi Masaiyakathuge Updates schedule like the Votah council system Votah Ituru Faas very limited at tharahggee as possible become Ituru nation then Dr. Dekung Awan Kurim Sama Tharahgee then Votah visit Pura Doctor the team established kurumah I telemedicine yoga kurumah baik Bihar like test private test led Noonu Atoll Noonu Atoll Council incentive in the the Atoll Council arises and buying license park with the training programs itu kurumah government action plan one ini kaya numbers ni nama kita juga kuliah mereka ni agenda training program tu kita bahas rehabilitation terus kami bahas nikam kurumah Atoll firma juga rashuge ini kami action plan kere kami 𝑁𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒔 boya mereka mungkin masalah yang action plan ini kalau केवल दो कुरुमah कोमेश्वर का Mihaathanah Bengaluru पूरी केवल तो दो kurumah adhi केवल दो को लगी मुझे दफ्तर मुझे itu nama senang lagi elhumaa then मैं लोग के housing unit provide for the housing scheme मतलब उधर कार तो मैं देखा मैं टका housing fund का है तो idhaaraage Hiyaal Hushaelhumah eruvun and elhumaa
Tharahgee land investment kantam naras itu Hiyaal Hushaelhumah ni handles kollade ek pawamalu kamagule Votah. Algorithm shukriya. Middle council rice. Shukriya rice. Algondu paakol lamenu den plane ka Mihaaru den hama algondu men hori hammenge mashwara ko gaganda ka himele fori kantatta mi hori den me kan bihasawa ka Faas ko den implementation na hisaba diyum mega muhimmi bima anenhen me plane ka Mihaaru kan weda pa kantatta hama arangalo kan tattak ama algondu smede keni lekan paakol shukriya. Shukriya middle council. Alwan ni itur bear ni handrails angila elhumaa ni Atoll Tharahgee ke plan 11 September wala do itu shukriya official Tharahgee plan pass kurumah boleh itu adhi itur uniture kense elhumaa this council uniture kenna alhaa council member adhi ege formingale Masaiyakathuge uniture enoma masarato Votah Atoll Council ni Tharahgee dan Faas kurumah tidak pernah mengenal nama kita bawa dhinun awal keluar. Middle council rice Abdul. Adhi board the Votah idhaaraage. Algondu taide. Middle council rice adhi. Middle council rice. Middle council rice. algondu taide. Middle council rice. Middle council rice. Taide. Middle council rice. algondu sama plan tiyeko the pass kuran fenegat Kurevifaiva council rice. rice. Lando council rice. algondu taide rice. Mahaathanah council rice. alun tai Rohi council rice. Faas kuran tharahgee Agudu council rice. Avadani. Manado council rice. Manado council rice Sobi. දෙන්නෙම කුරින් අනුතා ආයත කුරාවා Shukriya. Votah council rice. alon taayadu kuro Middle council rice. Atif. Assalamualaikum Atif. Atif garu alwan kan itu aku Bahdhaluvun medan kita itu. Atif rice. Atif. Algondu taide.
rice kinetto maybe Mihar Atif Kuriya Gendani Jawasa. Nah, rice, Mihar rice ini kan untuk. Kini baby rice paddo. Mihar Atif host kurang kaman dakkan. Yar Atif දැන් නාබුවා හවල් කොපුරිය ගෙන්දම් වෙනවා guys online vani ayu kodu dem disconnect වෙනවා නඩුකොල්ල Marambona maafkura batalu nabili deto. Avun කුරිය adhe me marambona me Atif agulega vejati denne. Atif කුරිය ගෙන්දවීම Okay. Avun adhe Atif vote kinetto. අලුගම තායිද කර Mana sih member tere tere ekalavaafaiva mana sih ekalavaafaiva Votah itu member Noonu Atoll Tharahgee kurevifaiva Faas dengan Tharahgee kampus itu mana kaya council idhaaraage hingu di Korea mereka hingu mana di awal Onigan Faas itu Onigan Hushaelhumah මේ Onigan idhaaraage Masaiyakathuge Updates Hiyaal Atoll Council vaipa cinema as a pong Onigan itu Bahdhaluvumuge Haaziree Nagalugotega civil service commissionum alum Onigan ekulavaafaiva Oke, sesuatu tahun ini memang alun ada Votah Himalayathuge itu dari Faas. Ini itu artinya mau Onigan di alun present kalau dia Onigan juga Facebook Live. Onigan juga Atoll Council idhaaraage di land section itu dah awun gadu dide. Ada live hausa. Land section itu dah Onigan nyuti dengan idhaaraage kangkang. Dan Onigan Bahdhaluvumuge idhaaraage kangkang kuringa suri Votah parta itu dah land housing built environment idhaaraage husha Votah nivi kangkang datul patura tourism palwata bele renewable energy medicine doctoruge sias doctoruge siasta
training na rehabilitation. This siyasat ka working section. And my section onigana nga ituroma ki section. Then onigana hingwa mirawa fa ki kuringas alwan padda poi Atoll Council ke memberna council tauge aanmu committee taka council member gimene padda poi committee tauge mashwara ye committee ka gule siyasi office kuruma mashwara kuram inde Votah madi mashwara kuruma committee ka ingomes kuliyamettanga inga kaal Faas kuran igetere men committee ka inga Votah committee ka mashwara group ke content ma then ituruwa kamuki working groups ei raitunge tere ni idhaaraage ka shogoliwa Masaiyakathuge Updates action plan ka confuse kurun Masaiyakathuge Updates and mashwara denna parataka ekiyeki working group of Atoll Council Masaiyakathuge Updates and mami onigan urimnes husha bedata tinin avastuda Hiyaal Hushaelhumah bedata Faas kurumah telephone endana na Votah no olwa telephone suwale motiya ande usawate kinji shukriya malon Votah ngan me onigan Faas kurumah telephone 𝑁.atholl Council rights Hussein Abu N.atholl Council rights Rice Mihaal coach the Votah. me onigan dine August Atoll Council idhaaraage ehun onigan no maalo Ali Mohammed Alwan tayo get rice. 𝑁.atholl Council rights algon taay dinge to Votah Council rights Landu Council rights Tayo rice. Mahaathanah Council rights alone tight Rohi Council rights Tight. Mihaathanah Council rights algon tayo Mandu Council rights alone tight Votah Council rights alon tayo Beritu Council rights algon tayo me Bahdhaluvumuge Haaziree and the council member nu idha ekku me council onigan pass mirem on agenda item to the controls pass ema parapada shukriya hoya council member ne spadaru dane ila diya Abdul Muhammad में कम में बोलता ये आलम के सेक्रेटरी और करने के नावी आलम पहले आलम के एसजीएस में आलम के सेक्रेटरी अब्दुल मुहम्मद ने रेगुलर ini तो pengarang ini mau pesan kan mami Barbara Shukriya Bahdhaluvun and the Itiadi Council get Lena me Onigana our Minga Kurevia me working group of Masaiyakathuge Updates from Mihas product
Hiyaal group එක සාමාන්‍ය විදිහට සෙදෙප්ලක එන්නේ මේ මාසෙක කුරේ ශෞගරේ කම group එකට දායකේ මාසෙක contribute කරන්නේ adhi බෑවරි වා working group එක බෑවරි ගන්නවන්නේ වගුතු දෙන්නේ බරකින member මේ committee එක බෑවරි ගන්නවා මේ ඒ දවවතා පිළිගන්නේ සමෝලියක් කියනවා සම්පූර්ණ ඒ වයිස් මේ නමස් අවන බද්දලුම් කොමිටේ එක මේ විදිහට ස්වාගතයි තමයි බරපොළ බද්දලුම් ආයෙත් බොහෝයි ඒකත් තිමානේ ඒ බද්දලුම් බාවා පවන තරගී ප්ලෑන් තර කොමිටේ මතලා පුරා ඒ තරගී ප්ලෑන් සුරු මේ පුරේ මොනවා තිමානේ ඒ නම සෙක්ෂන් ප්ලෑන් අඩු ප්ලෑන් නිකම්කම් ඉංගුමුග අතලොන්ත මෙරුගා මේ වරකින මාසෙකේ කරන්නේ engagement වරකින මසලා නේන අවුන්නේ ඕනගේ ලපාස් කරගෙන නදස් කරගෙන එනවා මේ rashuge මාසෙකට කරවන නායුවා යම් වහුතු දෙලේ නිස්පතේකුන් දෙතුන් මොකටද ඒක බාලඩන්නේ කම්බුදියාවකින් ගොඩේ නිවලෙන් ගියාම කනෝවර මාසෙකේ මොලේ මොනදාය මොකුදුරක බාලඩතිය ආයෙත් working group වස්ලාන මෙන්න ඒක Bahdhaluvumuge Council ගේ ehun member numbers of the team member numbers working group බලනවා the working group तो මාසෙකට ඇචී records ආය මිනිහා මෙන්න නංග ඉවෙන් නැෂනල් කරමුද මෙලෙන බද්දම වරවන්න යායසාව මරා අල්හම්දුලිල්ලාහ්